kandan tunye kwani kanda yin tuntunga antare batte fa khalafa min ba'dihim khalafun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat wa sawfa yulqawna ghayya sogana buru hallanga buru nyambugi halle ni nyon killu mum bato comme an kunya huriyam da haba sirem bi mun ode an pa wagande Allah ko mosirenga to da batte an ana buguda batte kenya be kunteni koy an pa wagande Allah ko mu burenga buguda batte an ana to da batte kenya be kunteni ko sunu hilwai hawen su killenda walle de ya wuriya nun gari hawanu killenga Allah hay gari be kutai awa hillaka panu ngana gati on tabakoro hawanu batte Allah di be kutai wa daiman hosre anta ken Allah de bismillah biren simma قالت امرأة imrana ka ngarengati ربي akagumen to ti hannat bun fafuza limmi kanu yelladi ar Allah nyaga Allah na limmi kiniya ba anneni nanti no ngiya ati kamo gum pati ya garege bismillah ربي atiyan kama إني ngi hannatun نذرت ما ngira honta kengutun Laka angen dangani fi batni kenga win nogonni محررا na nya qurahoy nda horago ko gani nduna ngollenga lemmeke nda take mutuna kini anke allai ke ngurini allo baitul muqaddas kedi mandano benu gawono iga wa sellini iga wa yankini iga wa sikiti misiren qabarenga nda ka hukumwa ngentar na nyinduna mpaju sui lemmen dimma ma lemme kita ganda nyaga lemme anda tu anda kini ngabati nda kina ngi allai surun tabana de akhi gare muno hannatu akhi gare ken to on insha wa kebrenga ken yang demo ke ko danga zakariya annabi alayhi salam imran allah ko mosuru koru ben gono kunugwani bajlim qadas qrimandanu akin yanyi sehne sehen wurin mani akin yanyi wajunu akin ba wato ni masan kebren hannatu wa akhi gare kin yang denga kinga kin to on isha bismillah فتقبل Allah kebren ngal nyaga Allah ni gandi Allah taala gen digi digi anyani duwa mukananga anyani awangani tuananga de antarwadi angani entu fataqabbal minni Allah to dangani ti kumunga nan tirni nan tindon Allah to akida gentin don wajabini innin kiringa jabini adi fali yastajibu li odi honda wurinya ina duwa jabi mundu angana duwa nya watu angani Allah nganya ngana ni duwa ulika ni fataqabbal minni bismillah فلما adibirambe ودعتها aywa ke yagare ke dan no ke teli no mucendangi asare aya yagare nyai de akinya simna wona yugo nyai basna muharriru ke ko danga go lemmu benu takengu tunu na kini misidinga anya na yugo nyai ay nga yagare ngaki bismillah yagare kiti ربي ari luzuran kini atin kama إني وضعتها takide yagare nyai de yagare nyai de Allah taala أعلم ayani tuananga hunga وضعت Allah watu de nga Allah na luzuran kin Allah yakin li Allah da جبنا Allah na kina ma ya gaye de walaysa zakaru ati yubi wanga kin kin yugo manya ko كالوزا ya garen biya ngara kin kin ngade wal ya gare gol ya garen nyam bisiren gol nyanga ne am wonta newde ya garen la huntenni ya garen pinsu laura harase kanne ya gare bire nyugo ngaka tengorno jindi wa hakada kesudi antani Allah kana ke muqaddid an qara ya garen kin bismillah وإني ke bidan an ke kon sam ni lemme ke tokra مريم maryama
maryama ni khadimatu rabbi alla qidimandana yagare arabun nay arabun kanneni nda yagare be maryama ken yagare be go wurnu yugunga arabun kanneni ngadi yagare nda maryam awrini yagare be go wurnu yugunga be ko on arabun mela bil hal kemana watu gondi awce arjugo ma ho nda to on sagondi maryama alla khidimandana yagare bismillah wa inni adike أعيذها nga tangana tanke allai وذريتها ari من dibakke الشيطان bakka shaytaniya ngani gidu mara hoya aga sare bani aray luzuran kini allai na tora nda kare hanga allah adu in yuladu illa masahu shaytan hina yuladu tilemme lemme ga sare ne ma iblisa ga katai asara wakati ken sabura fa yastahillu sarikha ana kusaga qar illa maryam al-batul wa ibnaha ba ka take maryam ada go lemme be sara nabiyullah isa iblis makkati maryam ya ga sare maryam ga isa sara amakatai ken wala ya ren do on jabi taren do on jabi بسم الله فتقبلها ربها يا أدي مريم كمان رجع إيماي حنا تيلي غنديا لغا مغسرة لغا مغسرة على مريم سندي الله سبحانه وتعالى سين مغبي كين سرينغاني دي أقور مغنسرو أجوكون سرو أقور مغو أغلا كباكونا أقو تبانين قروي كين لينكو تون قصبانين قروي akaso banin qoroye ken lenku tun sine banin qoroye nga aju kun suro na se mo surondi na qoro mo surondi ama watu ama kirtikarta mam litay awa batul muqaddasi negamuni wa akhir mandano ari adi basin dara dilli me ngeda ke takkemutu alla dagilla ga inno gondi kebiran anya yagarengi kebirenga awa a hayki ke kanya idura mankagi da Allah ko musrum piyohi mankan gorenya gilla batu ya garenya ni ya garenta nyanai arukunda bukundu Allah garu kari kona korondini ahin to ko kama ya garella ndawali dura kesunya mankagi Zakariya alayhi salam ya garki bago sarene kendani antano imran fati ikana gelle menyen image madi himiga qorondini ida soke mutu sorot tamido kawai igimadi ona soke mutu wondiga wara jindi aqani nahar al-urdun ke la da qasendi koni soke ngos ayti himbe qallenga na bimbi a bimbi inda madiga diga ta yade ngam bimbi jinda magadiga yumkendi diga ira da wari ke mogodi ke magan kuto mabbange sere zuda mazakari ya soke awara jinka ma wadi kebe asege jinka manan sigi ginda madiga
kebele ngira kini kinga zakariya da dakaban ku da bada musiren dino wa awsige na kamata sige marenga ayi me ba ne ya sige na nyino pasa amma wa ga ringa kin maga kebele nga wa karlen koren ada yi muda ara min homura ti muda go himi darini nganda diga kune ndi awo kune mullen de mimi na maga mullen pagati awa kune pagati awa mullen pagati aw kune kallen mina maga kebrenga ko Allah warna ko ngobe kinni ko ko ore Allah da mo awa Allah karama ko su وكفلها زكريا كلما دخل زكريا عليها المهراب وجد رزقا وجد رزقا عندها قال كيرني رقم بهذا كل تنبيه الإشارة كيف هي حقيقة دواري تسيران بسم الله قالت مريم هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا himɓe gara wurniki homma nañi awatihe ara hom
kinni ko mari magara ko mo be gari hisab jatin dai watin dai kurusin din dai a kebire nga killa wolim men kin sire nga nganda kasumo kebire nga ngi zakariya o ko habo gambor la ke atunge bani ay diganda karakundu bani ko gor la xamoni men dalik iriya nisa kebire alla be do ki yana ntanya gana ala limmi kininga bismillah زكريا ربه قال رب هب ذرية لي من لدنك طيبة هو من عند الله يعني كون يغبي يقول كني كيف بكن نقول بقدر الله ما بكن يريني منا الجنة من لدنك أنا كني يلمي بقدر الله اللدنية والعندية للمكان للمكانة للمكان بسم الله طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة ملكانو لا كم ملكانو سويدي أنا بجمع دوكتي فاو ملكا بي الله غرا أورا كيلو مينغا أو كي سيدنا محمد جبريل عليه السلام نهبان كني جمان هو كني كي بودر تاوي ونادته الملائكة أكيم باني كتي باني أو ملكانو سورا وأكيد استغفر الله بينه وبين عباده إنسان كان أو ملك أكيد الله هارينا الله أبصر نجربيه عدو كم سرنا أيام ملك نمو أن على مرد سرنا أيام الله هارينا رسول الله فنادته الملك وهو قائم يصلي في المهراب أن الله الصلاة لغة سلمون رمقنني الصلاة كينيني نعلق أنسد ديندا علق كريو أنت ديندا كريو أنقل ديندا كريو أنت ديندا كريو يسوع رمقنني الصلاة كمين غير مو كوني الله رنا عندكم مو رمقنني كم مو كلي الصلاة أنقل تانكو كام Allah ni tunganga Allah ni yana mini aya ro angelanda كبرنا عمنا ويقوم دارها أنت وكل حلقي أنت في صلاتي على قدر أنت وكم ودع مصلي أما سلام قنن نارسا وانا تصلي كن سلام قنن أو السكين دو كرمور عندو تنجتوي الله جاتن سوا بسم الله الله
تعالى غني أتى الله تعالى يبشرك زكريا الله وجعلني بيحيى تي أو لمي كتوني يحيى أو برني يحيى أنك نمي أنك عندي أنقصو اللي كتدينغران كرا أنك بني غرين كبرغيني اللي كان كرتني الله ورني أغنرني بالخصابة لينغر نكنغرني يحيى أورنا كوني لمن منذ سامو زكريا ما إكانو دينا مكمنا نجامي إيا نوصل نوبي إيها بكرة نوبي يعني دينا كان كونغا مالي اللي جاسوكا مدينيا دونا سري دونا مندانا كان جا هو دبينا الله نانيا أن دينا أن لمن كنيا يمبي كمو كيمتمو أو على إمران أو كسري كبرنا يحيى أو ينا كل لمي بيجا صندوق كرامون غريني أورنا كن كان يحيى نتوهنا النكاي يحيى ما تبكينا تصل يحيى أنا كرانتين قبلنا غرين صندوق كرانتين لينغا كرانتين كذا بسم الله مصدقا بكلمة من الله مريم بها ما سانغ وقوندي كي مريم لك بكوندي وور اي مو ينام خاني يمين بو سيكادا ندي تغنيني امبرا لمي بي موندو الله غورنا كينا كي كوتانا اوتيني عيسى ني الله كوميني الله هاريني الله كلمني بسم الله وسيدا كان جيس ما بطنو وحصورا ونبيا من الصالحين Allah ya da Qur'ana di sayyid di yumang arbain di yumang di ni al majbur suru da kat ibya Allah gani kuma suru ma ko dina na himbe adin ma ko be kibringa Allah farin ma ko don digin زكريا الله يرحم والده بالسيادة نجي اللهم صل على سيدنا محمد كم بده هو يعجب دينغري الله يرحم زكريا والده بالسيادة كبرين نبي أنا ما أقول ده بني إذا زكريا كان نجي سيدنا يبي لما أصلي جماعة كم أنقذ نمني وأنت اللهم صل على سيد السادات زكريا سيده annan tim alla nan ne on ko sin bidi yumman ko nyumman ken kamma kan ma wala bini anki aw gimmi ngina ngin kri sijid
aw gemme anni getre segidu man sabura ga ndagi do Allah fa ya dirgiga andani wa ko ni kemo andani Allah farin gati Allah ya ni segidu ma a gandani ara ko to ken kamane ngara ko himbe sabura adu kidan kin ga ko himbe sabura kun da bana Allah gati zakariya ni segidu be Allah gati ya ni segidu be de ganda ko ti Allah faranda segidu moro ken segidu wa ne ay darum nanti kamane ni illa Allah mati yahya da segidu nanti Allah da kamane ga hidu yow ay awodwa Allah ko moro tokkido yahya halle ya hala ga nak Allah faranda segidu moro ki mun tanda nadi Allah faranda maulaya wal mudukini andani asiyada aywa anta annubuwa ambaka anta risala ambaka na'am tungin wangema kabe inna darunda mutanaka ho darunda ho diga mutanaka ho Allah fare maga imbe ga ti hare na uma imbe ga ajil ma ne sintan imbe ga kamana ke lawdini algam ne man do kusiji ni Allah fare maga Allah annabi memmaga o yu mankem maga o hin kamanem maga ngani maulamiya اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا ورسولنا وحبيبنا هكذا لا محكم بيننا دينا كومي غير الله فارين داروتي دارون تاغو يا الله تكمين عقبا الله تا انغت الله فارين باني كبيرنا كمان كان كون قد ngati Allah ko be bane akon ki gamu ba bismillah qala rabbi anna yakunu ghulamun li wa qad balagani al-kibaru وامرأتي آخر قال كذلك الله يفعل ما يشاء واجب يقدر مريم ان تجيب الدليل على الله فاوتي يكون دائما الى السجين يمد بكان كويغو كتان كويغو انينو علم اليقين ما من نام وانت عين اليقين امنا سي كتان اني اساو دين الله اوانا انيانا كم ngina kundwa كبرنا وما نسجع كتطوع قدني بسم الله قال أنا كنا جابي مبين الله رأوا هم بيقولوا الله رأوا كينيانا حرسا وبيقول لا دا نسجع كتطوع قدني أنا من طوع كبرنا كينيا الله رأسا زكرياتي رب اجعل آية لي قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا
kembali Allah kembali ko gani sehta nai Allah ta ko watin tanga kabire tanga akadne tanga ta anne tanga ta Allah bin palle Allah harbani ko Allah ko bale anga de kingara duri ko sigibe ibla kam pakatinga ta ko sigi adibitos Maryam surati wa ko no du sigi ke mo ni urusi ne Zakariya akon to yesene bito mani meni amotni yusik ala rusik yere ati yusik Maryam subhanahu wa ta'ala du rusik qissa su mana na qawla samani asu wa tu ani lire su diganga ko ila riga yere ant khalwa kabar ya gana ko sabana namura min kita urusik do yusik to amba ne nam patin kaja an mulim kaja an yigam ko an milim ko ka pasubina tanga nan to sikine kim woni yaj'al dhikrullah fiha sha'ahu wa lisanuhu wa la yatakallamu fiha ma ahad kim to sikine woni Allah hin konni ngeni am hanga ayana am patan bangana kinya na ko Allah subhanahu wa ta'ala mu'mina wa ala واذكر ربك كثيرا كثيرا وسبح بالعشي والبكار بسم الله الله يرحمه يا برمانيا صلي وقت دي أنا الله يقول ودي جاء الإسلام صلي وقت دي أنا الله يقول صلي وقت دي أنا الله يقول بسم الله وإذ قالت الملائكة يا مريم
sirundo be na in kusagara ya kento ina haramal ma wala na to bi ganninga so se gore jamani wati se kanne wala ya na to jamani ay se وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله استفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين ahli zamani min ye nisai alamin duna ya garen su ala qawli bira maryam ya runda bana kiyen gararo ho ni dunadi kiyen ngari katudo mi gare am pasanga onu kada am pasu ya garen su kamantinga ada mari nya garen su am pasasu yagaru nkanange fasomanta undi hunnati khadija tul kubra alla farin kagun kore khadija hillandi kini fatima ari nyare sikandi kini aisha akagun tugune kebrenga ke jita honda ke jitandi nka angana diga mun koni mo woni me na himpaiti hakrem painde nyime maryama pasu ya garen suya kengana bunu fatima kengana bunu khadija kengana bunu aisha naam oga ma digaro ke kem pasu masintadi nga onati ya garu be gam pasu ya garen su koni kenni karaboy ken gonna koni mo siran kampa kunya garu karage yam pasu ya garen suya مريم خديجة فاطمة عائشة أرو آسية بنت مزاهر آسية أرو عائشة انتبان عائشة كني الله فارين كاغو نيغارينغا أو بغت صديق نيغاري آسية كني فرعون كاغو نيغارينغا فرعون يقينني أتمنى تي موسى دانك فرعون اللغري أكلي amakanu fir'aunai amannata dunadi himbe gawa ma amakanu nanti awgili adan ke sigira sabura Allah rahi go qur'ana di na tiga yagarun karagi ataka kundi ke sabura fir'aunan tarno arjanna di kebrenga Allah ri arige daroti maniya Allah faren ka gumago arjanna di Allah ra daroti asiyat maryama awce ko ma dangar ayugona Allah ra kaddaro timani arjanna di Allah faren ka kuma Allah ndayi gana de tambo ay bismillah marigan di maryam kebenga aga kemo wodi Allah ran sugandi na sinundi bakayugun sumaga nan paso na nya yagaren sugandi don yugo ke aga kemo wodi kini neman kufa annan bati an kamanda awa na annan sujudi an kamanda annan kurungolli an kamanda kafa kurungori an yani salli kafa sallanu maryam ara sujuden pologo roku ngane man sabuda kinga ko ne sujude nyang murginta roku nga ma aram kanne alwawu la taqtadi tartiban
wawu kenta koyniti hongo sakame kamma wasjudi warku'i kenta koyniti sujude munyana ruku'un kane kinni wawu mogonga indai isallenga o koy o salle mogome ande ka awa agara ko mogobe parce que wawu ngonin ta koyni nanti kelo kidi aro nyana ka inda sigi ini sujudu ni hina kebe na kirni khongolli ka aro yana kinyi be parce que wawu ke la yaqtadi tartiban aro nyane kun salli mogo inda sigi kinni wo sujudu ni kinni wo ruku bismillah ati wahaygara kebe kanda maryama kibare aro zakariya kibare ya rasulullah keni himpo mugundenye ogwa farina gonu katange maulaminiya ange maulamini mai zakariya ununi birambe iga serindini isokun wajindi idubane be kenga korondini maryama ange mainode iga maggemadi ondiga sukkini ngara jindi aywa ange mayno de allah fara mayno ange mani inindini birambe iga me soginadi be suta kinninge ay gadan tinta ngana mare minga zakariyati kebrenga kinninge ay amma tune inge maga e maggemadi ange mayno de ande keto kamo amma ya chrétien ya amma ya yahudiya ya ammi kitabun ngari ammi kitabun qara amma bugu de be kay mi amuti anda to kamo kebrama kene hujjanye yahudiyan kama aro nasaran kama alla farin nan kata keme tunu ikun awan qisanun ni hinjo pamogon ni kene hujjanye kama nanti farenye ni wahay munyana kata bismillah biran simma malika jibril gati ati maryam bira kebi alla ga maryam sugandi ala yamari tim barka sawni alla da neman ku yayi nanti ambati ku fande sabura Allah neman Allah ga wurni khairi be tan nya da gari a wurni kin ga ya kada ati maryam Allah taala Allah wanke maryam nyagalin ni tiddigan kanneya kingiri Allah yimmai de kin lemmen yugo yayi Allah diga men yani de Allah remme kem awaken digan kanne tonga barka honyani ato sobeni isa maryama an yare nyugoni de yaga yugon takli lemmen takli ti yagare lemme ay adi lemme dron ina haba ko ni ka ke lemme worni an ke nyare nyugoni ato nga ko ni bane wotni an ke le nyugo ala kara gilaga manya almasih barka yemme andakati ho hoy barke ngokendi ho ndakata barke ngokendi aga kati ho hoy abarkanteni wal masih aga kati watenga bane geni mentenga hara ndakati hurenga tiwa munda alla na girni alla nya girni bismillah وجيها atike isa anda gellimme awnyana horoma dare dunge dunade ado lakhara duna khallina mani an minimma lakhara khalle bis shafaati wad darajat al ula lakhara kumu benu ga wutuni allah kanjono ana junubu yemmu ngara ani tono anya himaga atakaw kendi wajihan horoma dare dunge الله الآخر بالوجاه والمسيح بسم الله ومن المقربين أن علمك أو نيانكم التنتون يقول ويكلم الناس أو سرون سهل ما ونو بمباروني يعني نانيا مكين سيهم بقتنا وكهلا أدو هديا غندي هديني نسربي غندك دانجي تنغات سيني kata tandume sine kin alkahulat ken wurin aw wunktana na ko manda gilille men gamare talle men o wunktana ken kanin nyagali qore
wa min as-salihin aw nyana Allah ko musirunga ay gara kum an kutun be ko isada ko ni mangu to horunye de ana ku koni malikan na ku kona amada billi aga manyahin ko di sora ke diga min kamanan sage konu da kitabi dun kono be nu ganyino anko aga dangi mo be ahinga jope mo be Allah hegra wutuma kinye li tawtaat maryama yimme hinjo be qammo amana Allah nyaga lemin maryama qoro qammo zakariya na qorondi ara kita qammo anyati sokki siri maryama yimme qoro nen no ni zakariya da manin na hakitai ayu goni na hoygo faamu Allah la ni yendi ay mira Allah nyaga lemin maryama yimme Allah gara nema nu be nyaada malikanda simandi kunga na Allah kufa an kuma kan ko Allah da maryama yimme lemme be ga worni malikanda mo on kada gilla ga mari atu Allah gara tina hinya kan ko ne woni gini ya ko nen ka bangade rambe da bati dikundu na wutu gilli manyi me hinga joppe mo be na lima lemme nga worni kite mo be chrétien garamo ko ngatu Allah fare ma jublum wari ama qara ama dum yana chrétien ama église ndogondi hara ama dum dangini na mbugo makan ko kay aka watu tiki kanadi ye sawra na hujjan sigindi kama zawodi serebe ganda ke sura fam mo siri ay chrétien ko ni ran tasikankane isa Allah ko modarengi ni koronta o kempa nga kendo Allah yugoni ma Allah re menyeni ma Allah bane nyani la arkanta mekili batin tenganta to wondi anga ma ke kota yi Rashid tun kan yugo nyen Baghdad chrétien yu haygari aw kestan yugo di adogotoro nyeni aniga ngoto mosri arani Hasan ibn Ali wono al-Waqidi kengan islamin to ana khore nasara gedi kanne to islamin kanan kenda adu to ana keda ngani ati Allah diga mendi aya yugo qur'ana di kenyi mi ba ko ni ti isa ni Allah yuwai etike mu'mina ati Allah wotini aywa annaka amni awa inna Allah yubashshiruki bi kalmatin minhu ti Allah ti malikan agona malikan seroda awati malikan da ko maryama da Allah wa nyagalindi ni ti kelemay minhu kelema be gani Allah yuwi aram kan ni min ay ko ni to yar yadi minni uduri minni aynay minni nyaaka keni nyuway nkitte keni nyuway ntanni nyuway ngodi Allah ti maryama da Allah worna nyagal ni ti kelema yuway kelema keni Allah yuway minhu tali kenda qur'ana do kino kugati isa ni Allah yuway ke birenga o ma futa de ay me kallenda ko de aywa karamo ko nta da ngani Hasan al-Waqidi ati basinta de indai min aram kanindi asure ga nei yugo ganka kunye kibiren Allah worni gabo kembiren ade an kunyi me kanta dugna tikenga a ko ni si kompike ko ni agara kembir sa me maka ngana hungu ni genga ya ay mi dugna kenga de
o ga na min sunya yugo kan ka wa Allah o ga wona kendi de ya ati ajal ati kenta yana adi basun dari Allah wotin ke qur'ana bani di wasakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'an minhu Allah ti adamare mu awgilli Allah ga nema be nya gada ara kamun ponsu kaja gada ngani nangunyen ponsu kaja gada ngani minhu kebira kun sukani Allah yuwai kebira ngidanke ado taga honsu osuni Allah yuwai wa ba imi ndari gune genga harai ati ai ba di kebira ango kemin hu wallahi yo kebedi o kana kemin hu wallahi kenyedi yo kebe ga nda maga taskhiru kemin hu ango kin Allah kenyo kedi de Allah gadi kalmat minhu o kana kemin hu wallahi kenyedi baram kanne min awre suhiti yugo ganka huwa min at-tabdi'at awarni lil bayan kebrenga jopay min yen Allah wa nyagalindi ni ti kelema ke a joppe Allah taga hon su qaje armare minda a jopay ngiri koyi agri Allah yayi من الدار إلى السوق دائما وآية متنو نايل يقرون كما سرقة وكنا كمني إيسا درون تاغوني الله داتغا بلا واسطة مادية la ni tagandi kutum ho naga po be go nyana kendi kimanya malika ngara kebe ko ni maryama da an anda wutuna hay aramu kanne no gondi an wani al bishara be ga wadi tadammanat khamsata asara wasfan ma kudu tamido karago asubane mbane mo sere surun ala kada Allah wurle me kinanga aw kundu ma holu tam do kara ara kenya kada bila maryama adire me isa Allah kum horuni ni Allah ya tahe are me dike ayu wohe akapalle mahi bismillah قالت كيغا كوبرا بي يا غركتي هنا مريم ربي اديان كما قم غني لمي غنيا ني مريم دغني ولم يمسسني بشر ناني سري مكاتينغا قال اتيغانغي مكاتينغا هرنان كاتينغا ata dangane كذلك ati andan kenyani di Allah na limmi kinanga nani habentay الله Allah taala aho tagana agaraken tagayen kanu إذا قضى أمرا Allah ganda kiti hoya فإنما يقول annama Allah wotini kendangani nya ana kusaganya yani Allah ganda himbenya anya innan taw dina kafundo nunun ko ni ucenga ak aw kiti kede kewnyande Allah subhanahu wa ta'ala ahinsu kabako bismillah ويؤلمه الكتاب Allah wo aywa ne kamni limme kibi Allah gati wa kinanga maryama awatu indini e sahandenga والحكمة ado tuwauna handenga والتوراة ado tawretai ado والإنجيل injila oti daru hikmatu honra wurinya limina misakara mundenga isa golle nyugoni limina misakara mundenga alkitaba yere sahande e sere wornu kharangundi nambu antanya na sahande sere gume amaro kharangudi nga sahande ni kabako ni bismillah ورسولا tawreta kinni musa kallenga Allah watu ni kan injila Allah wurni kin yankandi aymeya awanya na fareya إلى بني kata israila remunga أني
كذا إبرنا موسى رسول بني إسرائيل عيسى رسول بني إسرائيل يوم وين هاري جندي كريستيان ونغو دنار لينغي أسرينغني عيسى ما كي كتان أنت كندادي أنغا هتي من بني إسرائيل أنا بنيمة سنتانو أكيندينغا لوجي كتا بيسو كهمندينغا ما غاندا الله فاسن نباني هونو إدبين باني هونو إجمانين باني هونو إقبلان باني هونو غا كتا سرباني يودان رسولا إلى بني إسرائيل موسى كان كم بني يهودي أو ونا نيمي أكيد مغري ngasere su gandara ya nga hiti min bani israila funya namaga jango akite ngri gilli isa gari ona chrétien wonya yime akite magra wono sere su gandanya chrétien nga anga hiti min bani israila funya namaga amaki katanga angolle maharna gilli alla fare ngari ko tabi akite ngri kun ila na koyiya landi ango ko na kace be futu aki ila bani israil yalli oku yere madina oku na min bani israil awotna ko no gura unya yahudi wal no unya nasara lasna min bani israil osu koni hawani ibrahim ay nka himbe gani himbe ken gani ken ne sawani watu ara ko ke muhajjatu di rasulan ila bani israil malga ngar himbe ko manda illa gamanya awurni nya harenye ila bani israil la ghayru bismillah ke koni manda lemme lisare o gandara suratu maryama awa ke mo sare ku yaren konni kebrenga ayire himbe ga ko manda kinga ko bani lemme nga sare himbe ga nya awsa ken to kay di lemmen dinke ngera ngom bane sala ngoya ndo tago manjeri illaga kamanga himbi ga ko ina tinni tongundi aga sehe gara kuta adinge isa nge wonna talindini aga dangani gilli datinga koy kambi ho mogomme nge isa na futandi kambi ho gene ana kusaganya kampane ta Allah taala dungayenga ndo dalle tanadi ayunto ngun ko ini hilandi ngo hinki magam petten sahandini srebe tage alla maro yaage taga hari yaagan kummen place tay kinin al akma wal abrasa adu himbe gan sahinta kene wazinu al mubalagha al abras himbe gan sahinta sahinton sui asukuti bakai hari dormi tagun gendai atanda kitenga aro digere nyimedi wal abras ngasa handi bismillah mo karawuru ngarindini Allah taala dunga la wari ho sunyana ta Allah dunga ni nga hi digamu ko di digamun nakatiani hillom pankanna ngora hillonga yonkola ado wureda ke sabura ar Allah dungayen kona be sindukuma mubashara haranda yin naganun kalluku hilime Allah mpim palaran tanyana na honna tali nyonkin na lokendi kangaw gendi de mera ku mubasharatan ti Allah dungayenga nga inde kamane gandai antatin kamane ganda dungayen kuy etin nganya na mi na huren girindi kin pangan goreni de ken sawuda arabe sindai bi iznillah ta Allah dunga nabiyullah sallallahu alaihi wasallam agari wakati kebe arani serungo sangana me timaniya serem pinto agon korno serum maka kamo Allah hi an tonde jarande serebe wati kanyanda jare ngana gabo
kebiranga ken kamane wotni ken Allah ko musri anu nyum do kefaro himbe ndari wakati be aga ndanyi himbe gan qora sirum maga Allah na hokini ken alminyi kendi himbe me gan dasere maga ulat ken nati mo ojisa ken waddan faranga Allah ado kutuna himbe ri wakati aga ndanyi himbe on qora sirum maga ana hokini ken ga kemendi kemen dasere maga isar wakati wati kanyante njarandana kinyan qora sirum maga bosri an gandari ngati kenda kuyi yawa ke jarana haka ya hulani wade makata himbe da kata kin jarana ke me a hegara kube kungi aga masakinga bo Allah da kuningira anya awo doron kotini na natali anya na krehuni aganda tla wakati kebe aganda fute au company ti Allah dunga nganda ya hiri au kenne au nyana dorengi mo gondi isa kire hune dabarun ton kutendano ay ima kira jangona ngui man sabra kire hune basa ay Allah saminda kampo ay Allah saminda ina kampi honsi kire hune ngoni angana kare hunen bayu ube chonjo ngana hay kaba konta ho kore au company indentai hala ni wana kituguro mena ga ko min mana angana ken do on bayu ango kiti ngare ngalli ango sugunyan dombe ngalli ango digere ngalli ango duro mun ngalli ango sigini ngalle bo take bangen kana ango toge ngalla di na karang ngari na talaha ngari na drum ngari na kokka ni me place ngari au company me kambe ngara kendi au company andagre sa na wasare na au company bo taro nyene tarom pate ngai mangana yilingi nyani ko nyate nyani akaba ko nyani kiya sawuni kembe gal la samanta on complicenta campion sudi ani kinya dabar edi ken weni qille mak ni campion kutuna aska ken dabari muaqqadun lakin na am ogiza na hankalar da dai al akma awarni isai awya gan bunce ken no kun karna anda karawo dore muromorno na sotari awoti ni ngarni ti Allah dungaynga aw ngarni dore muromoro ndenya Allah rede ngaw nyana yaga hunce nga nan suro ayi nyana tay sahinte a watenda kite sunyima ara tanunsu aw dore kotini na anya komi tandro mun de kitndoro mun mogome na Allah nyaga Allah na nya kitendo tanga ken no kusu diga na lindare de hatendo kotendo nyime awo meriga na awo nyana ko mi ciye mo gombe ara hure ngundi tagabe ayu woni amine ngi wono awatu munyanya ko woni aranda harenke isai tali amine ngi masa kinda ni isa parce que kana yasihu fil ardi awdo gunne yedro awdo dibi no seru kana go benu go no agranu do habanu benu go kande batil muqaddas imagin hohodi andar bane makanyen aw baka awdo gunne ngadro aybe agani no qobe awdo dibi no na bi do secrétaire ndani isa ganirni kenda yami nyen fati ida buru yimi ari minyen ko wana akwani are diga kaburunga isara Allah nyaga ta Allah to horenga aminya ke nyonki ladi abu kaburun ni abire kem palle ma wolle musar
ya garin kasa ka yugo nyino aywa are men kara ira hay dangini awi ma ira wara kaburunga idangi isa di jamanga isara Allah nyaga ya garin kasa nyani lembani ana ma lemeta anda ma ga halle ti Allah na girdi Allah nyaga Allah lemme ke wundi agrina ntago ni ira mullondi adiga kandi sagal leri ga nan yugo yino aw usul liga na serunga ara ken kare nya garen girndi ilma ke serugo kannen qotenni eti kesu ya ga tundeni kena mi nyenye igimara yaren kasegere mege akilun girndeni lemege mega kara ila suru randa abu ranga bondi na mbonu koni idi basndare tungunga nei kebidenga sire kase ngoyre sama bunnu ho akaburu ngoyre kebidenga akalendu lengina wujunun nagati sine on diga angana kata kengirni kendo sakai aton diga idiga ala Allah nyaga Allah da girndi ti isa duwa ala giri wakati be sura angari tengari aywa isa ta dangani kebirenga kara ti Allah lamuringa adi isa nkara tahana anti Allah ngina ringirni kebe Allah nyaga nan ma kallen qoto ngari keta de e kallen dani atingo Allah nyaga na kinga anta kingali asagu akara ada mare mi anda ho ngene ganta ho konni argana wudu mo ma rasi e akaburun dano ulana kaburun ni ona kaburun ni ne andagi ran dum ma ni batu inde nda kaburun konni ni ada sisa awno har sisa won arware mi bismillah ati dangari kebirenga nge isa wa khibarni aw gillik aw mu'jiza bi Allah garanyi nga khibarni ti honga aga o kenyigana ado ti honga aga o ken saunu aga kompundi aga ken ganyana anda kyayi gan kombendi kyana maganu anda kyayi gan kombendi kyana maganu lemun ngorni karama awotini dangani kewa mama kewa mpawa maga anga diga kompendi ira saw kenno kunni anga awtuni lemnu ngana diga inda wotini manda ke kininga na tantano yo qarnu anda bare wotini aw kenno ku kona kanda o kram wana kinda bismillah inna la-ayatan de kayfi gamewo ku komponu ni an kundangani akan danyi anda itu mundanu ya isa mu'jiza agabin yani mu'jiza ado annabam ni yawa tuwa kutu masalan gijan kati intabana aro sanin tuye intabana wasu sirra wata ni sanin tuwana walma gijan katana ay mera kumi ni komi ke kuntu ni baka me da kamo o watin na'am hana ido khatawu ko yigra ga sana mo be me mo gijan ketta khatawu ahillandi wo ho ganin na sanin yato min ni gijan katana nyi makum mo gondambu menu akamanna hoyugo anyana hina kebirin aw sagene kata kenga ni koni hon koni tiken konninga atugu ni kenya kamay khibar ndende maslan sanin tuwana aw sanun wasatu ani du de manati kenyi gijan katana
jinna nun da kinda ani du jamana tikinyi amma annabi nyimmu alaihi wassalatu wassalam kun kabarin denni wahayin kallemi Allah na kunnida inta jati yugo ni hina inta tuwago yugo hayni hina awa ndandike tago wa konninda koy jinna wal mawaklu la kembe Allah o harna wongena katiya iqallil ki kembe fasi bismillah ومصدقا ado isa onyana tongondindane kondangani yani kinga winkane yani Allah kitabin kininga kitabe ko kitabe tongondini himbe garin kane ngani tawreta التوراة kili tawreta والأهل بعد الذي ado irin hakika ta bani israel kudan na hon nyugo digandi aga dangane igara kem paramundi aga kamma aga kutayin sabura aga gulliburen sabuda musa hoyun harami aga kamma akeda ngewn ni nyana alla worne kunyugo nun digandi aga da koy nyere koy kambi hobe gulimi gantai kundi menu kem ne woni de be hay kay ken kanya kannu qutun kota on sabuna anya gantai akuma tawreta illa himbe ga harami tawreta di atike honta kenga kebirenga sir burengeni kama dunga kallenga isa atampide ay mesru atampide mosri bismillah adenge isa rai ti taguman jagoreya gillaga kamangane ke ya hakaro Allah ta'ala aninge ya maryam batude ngane himbe kagarati Allah ti kharaken dabari de Allah ni bani ngati himbe harami kem parami kebe gan tawrata kalen kharaken to gono ken kitinyime ngati himbe digagara injili ti kundunga kharaken yawtu tawreta kitinyime tinge isa riyenga kenya makata saka itugonga abadan amagimiya bale komengo Allah da bane Allah gana himbe kina gena kallenga Musa do Isa naga wujine ado kamu kabbi ado tanyere do sino karaga bido menaga wujine sine ado kamu kabbi ado tanyere ado sino karaga kesu no wondi tawreta yani golli nyamponga iketa wakati qaso hinu nyugo wono kunna siri ile ne keta kin Allah ladanga newni ne sawra di adamare munga o ken yille nyanti nyansa andan newde Musa dangi halle hana be ganya annabi nyiminga awa i worni milak ni Isa Yusuf nu wadi Isa kon lagarenga bismillah Allah ta'ala ayaninge kamanga ayani ankun kamanga qarabani nawo kiya marho kiyani kille atlemun denni ila garangutu itu otoko hana kiya kama Musa kalle an gana ni inta ken kama yimi har so walla bani inta kama inta hoy karabodo dinan kanan ko haramiri gaye ribayi gaye ne gamu ne awa asagunye inta hoy ken palle angana ko kitaw qasum bay isari wati ma Musa bre an minmu benu gari Musa halle ido himminu go katini me min bani Israel
anga ni lahalam pai ni mogom pai ani nyumun do hokruku mingo ani nyumun kalli na batana sirun kari ni mogom pai tigi anwa ni alla fare nyuma to buru to ana burunga mo be aswan bana na dinan ko han ko udro anyime ni sagonya kengure ni sagon ko kengure kimbane golin kimbane na dinan ko han ko ni sagonya dinan ko hangure ni sagon ko ni dinan ko hangure nani ibenu ga wawure iro dinan da harbane ni kemwa lengi me angana tuanum pai na kemwa ya de ko kabe to nguni mi ranta ko ni mala ardaja ni mala bismillah atimbe ambe isa gannini israelan konga kafira unda garan karainga kempatinga ara tutigi isa sunni nan somi hondi aga somadi nanti ku kamana jambanya soringe maka illa muriyan ko ni keta keninge yongolanye wa munen kariya aga nini kenga wakati kebe isa ti man ansari ya ko ninge isa de mandananga on diga kata Allah dinan de mainga ona debe ke to kuda on bugidi ala al hawari kem baden kalen sinnun ta dangani oku okani Allah dinan de mandanunga ando kundiga amanna oku tongonde ya Allah bayina unga isa angin nan sede nan di oku okunya dukin nani ima to nya nasara ide ati bi anna muslimun islam ko ngani hostrike to qasina billi nabla ibrahim al islam kingen akanan kawo to ko suka na sagai irangin islam ko kya majab shahad bi anna muslimun bismillah rabbana al hawariyun kudiyaw kama amanna ogu tumonni ti honga angara kenyang kan digilli injiliya oda hare isa batu andosa kappa shedanunga anda tibani naunga aramparenga bima anzalta yani angara himbe yang kan isai o to kon tikinga bagi tawreta agulle nyeme isa dina akkomo kerekeronto akkananko kempay kway surat tamido hilloyani iri khirike sawara man sawara parce que isondo men kullenni igollen kullenni walma igollenni iran qurandi nyi wari ko manganti musa an-nushaba walma nukhaba Allah gati musa na himbe tanyere sere sugandi indiga gidendi kun tanyere sere kungeni musa kahana yumatunum khalasindo Allah faran ka yumatunum khalasinde kini ho qoru kun ngatiya ani mi sugono ke fare sugono khalasinto yugon ngada haraga na sere bane ngani ni akenyi mega na bono himbe ga basu yumaton kutenga kindi kuje oke kalle tamudo hillo ken tamudo hillo bi hayge isu koni togoni al hawariyu ngay basu meide basu meide musa ka tanyere ke isu togobane ngay basu meide kem mo bane yani Allah faran kan noto akan na to ke isu togobane الخلفاء الراشدون غير بسمي دي هم غني هلو يباني هو يدو منا كين الله لا دان لا اله الا الله
kebre na e kisanum pay awa an wodiga mun ngalle koy igaw me sogene honu nati tun kan yugu nyani ibara hankanga honu nati watanga nu nyani yani nyagari gano itokido nabillahi isa halay honu nati yirangulli nyaganu nyani honu nati mosinda nu nyani ay keni kapameya ken woni jamake yugo nu ni mosinde nyana honu ni tangi nyana honu ni tun kan yugu mu nyai wa kada be subari gollenga tokido nabillahi sabate ngi lagari maniya irangolle ke lagari kinyen iga to do sabade inda dulli wa ko nada awala nyaga na yigane ko kiniya allo yigane kiniya inda ta ko wa ko nada ala alla nyaga no ko wono jingo bakano ko tay isa tida an kunni alla ko musulmi ta ngasere yugo no kenna basagai idi isa kenni goyi ati alladhi ya'kul min kasab alladhina ya'kuluna min kasab aydihim sirbe no go birene imme fudi jinga kunna basagai alla wa nyigande ni tillani yenga awam min ni tillani yenga ad o ma ko ne ken ko mo gorenga anta sogono anta tipi isa tilanga ne sire yugo no kenna basagai iti isa kenni koyi ade sire be go birene imme futenga kenya basagai kinya sabuni isuro irangolle kedi na iramellihi na suha na kace kullu annabi men so commandé a subreti kitragolle subre me fudiji asewo alla da anan no kon sunyai da koy mo be gallida e faranso alla faren kalle bay gini man ko tasu tamen sira humure pambo daginga kani mamma diga sura Allah faran palle abire yi kiye haramar me nanya nan di gollin danga kempiti hiti gante Allah dun kono iwa konni an hadama da men ngari subhanallahi gollin dai ma kitra gol na gato an golle ligi asogona allelun dinya dabanu nyana maga ajjagun dinya akkakan dinya attagan dinya amosin dinya ma golle nyuga ga wari serega yugo nyori Allah fara Allah sallallahu ilma ko golle na kitike kawandi asagamu ene kitike ni Allah fara sallallahu alaihi wasallam Allah farti manna adi Allah wada yekite hewa mobe ndamu na kinangi tim mannai ati golle ngena sukawa kawandi Allah fana kale ati kene kitiyai Allah o kitike munda angene ke kitike kene kitiyai Allah wa munda kitio kite golle nyaga na kawandi ke bida ke yanga be o ke hirna kam kitiai Allah o kitebe mo ya sirem mo anya kunnu ngati golle ndaga kinti ga de adam mare mello birene dantanga on yigene on minni on hakka on heto katana ho wallahi njubande anda ko to yime ngati ga ndehe anyi mena honya anga birenai anga minni ango kinye tigante tagon na buanga numa yes
bismillah ومكروا makaru adi bani sayalan ko ida here buren kutu nabillahi isa dangani ida sire wara himbi ga kalli jambai ومكر الله allah taala turi ari tugati idan gempire buriya والله allah taala خير here الماكرين buren tugandana sire nyani de angana here buren kutu allah ko mun kanne ma allahu akbar atu wana sire nyani allah ida higga benya Allah gari maniya ida sire wallala bate kinna mullin gari jambaya adiga min anda ko arini kono kwada kibida obe gara nya on ta kontuna ko ni mo sirenga ya imbe warda bate agarai soro sikki akelo da bate kompendi kibida nga awin ke mo gayire ngiwa kalli ajime agaro bani Allah da Isa sauran rakin yi kama Allah da kai mai ya galakin ya kuma Isa Isa ya galakin da kutun ya galakin mai gambana keda hilanillo arawari arakari ay mai kafalima wala gabu aiwa akendo bane iti Isa ga a hingira kane kendi o kapalle manga hana be garo gilino nyaami aywa ki gande isai o kapalle manga andai o kapalle manya kari isa sikanta di o ko da bate o gullenge mun dina go no ko bona to ora tu nan taro yire bugura tanantano boti tanantano lora tanantano ama bugo ni kebra ginna wora isa gari o ko palle manka onde woro ko palle man gari kebra isa ga senga busilla nga honne igari aywa ya galla kan honni isa ya galla kinga nga hatike kudem bida hatenga de ko itaira muy aten takundu isa dunam ballanun kanan gonyeni kunga ido yahyanu isa awuce ayira men su betelen tingini asu sapin tingini ama awuce ama yagari yari awuce kanta maga ama to hallemme sawno to hallemme kamahina amma saw baydon kamahina yang ko tingina baydon gurdo be gande no ma hin be no ayun kula sa hin kamahina talang ken duna ballanun kanango nan hos Allah ga inda Allah ya ga ho ya akullin gida Allah wayana bismillah kana ga Allah ni hede gudan to wanda nasirin an godo himbe batte an mi ga karaken galle Allah to wanda nasirin bismillah adi biren simma Allah ta'ala gadali adi Isa ngi Allah ta'ala ngi woni anken awangorni amfatinni ngangurugini katin tungaunga man senundi nana latonni baka yemun toranga kawu kunga kafirawu ngi Allah warni yemunya kunga tokidam batte yemun kamundi kafaru kunga kafirawu tanga na wutai malagara kota nasara ayudian kamudi indanyor nori hodi muni kinyana kem palle aga sustage dingira aw katingi Allah ngi o kitini ado me na gandini hodi an kunganya ago me so ni kenni ebenga kuda kutugeti here burenga imme to jambandi amma Isa Allah da kara kebirenga ngorni an segendi yoko wana kem masala ko ni koda chrétien qur'ana di inatu hinga nyam gobe yoko mana himbe ko kempede igungotoni tira isariga na kari
gira genge yitenga na kari kuna kenya ko aw gilli krejenu hi wonu yi ma aqida ni anta family be o kena yuwe keni yahudi anu benu garanya kunya diga menki litamwe ne hinya gam bukundi an gumbe gati agoda batte mani sabura an gunga klana kenya a harlan gari kibrenga kensuni nasara Allah ga samun to gani ba kini samun ta ko an gundi kamanen ni kamanen na rige na siti na kari kini mani kaman dambe kin kamane kontonte ni de an gundi Allah re meyeni Allah re men na rige sere maga na siti na kari kibda Allah re me Allah be re men ngani ko ni ki Allah kontonte ni wala hakare ko ni ona wa kitabu mbuno hakare ni meya ko ni kibire nga kamane landar ni nan kari kamane den ho karande ke gani gum pakar langa tari yuwa warani ni marire men ngarani ni na libbe su dunugunya ha kibire nga isa horenga bugu bane ken ko ni sire suka sa isai kibire anjulu bu khara Allah ra ya aka bangara hogurenya kenso kulumene isa hore ken gondi angara sere kari aw kulumene an gondi angara sere jogi aw kulumene an gondi angara hogurenya himbe ko go mun nam magata annan tumoni ti isai ti Allah re mengeni walma Allah nusiki go dubanani tanga sago ken abane angara hogurenya kenso kulumene isari horenya kini ku sawra junubu sunya he aro family mewa الله ورناكني وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له إما سيتي جانغونا كاري الله وتني إذا هير بورين كتو إذا هير بورين توكا مغسري أني كام غير كندا بري ginde garare ga na siti na kare ke be هير بوري الله توكا تمني كندا ولكن شبه له الله تيسدا ngornan kari kamane gandai abi kamane gana taran ngornan kari adna gamo anyi min kamane ngiri kamane Allah ndigi kalli woy Allah rasulai ngornan kari gallengi hi iguma mo nan kari anda allengi de ngornan kari to kanna ngurgir katinga hinya wa mutahhiruka nalla tondi parce que yere merente ngini comme merente ndi tatensu merente ngini ku kiye kempanga ibu mere itatensu mere ide mandanu mere ide be mere ngorna seru bakare angar ndegi ngorna kari angu kalanda to hodna angu kala ngorna ay ngorna nya wati ndankari ngornan kare ko maga to suda aw kala o makra ina de o so kala kullu nafsin zaiqatul maut ay nganya na nganya na wo hakka be ga maga nganki ni kinga anta kala bada tisre kalle an kara ko tanga kiyan kala wala gibi wawu aramu kanandi oti la yufidu taqiban wawu takuni aramu kayna dikke bolonya nanti akrahina kempali alra sigendi katidu ay wawu ndagen koy angati jaa zaidun wa amrun haram kanandi zaidiru amurri arawnyana amru holori kempalle zaidiri arawnyana zaidi holori amurri digame yokke koni mo wanganda ko serebera anta tun himbe hologari angana ti jaa zaidun fa amrun wal majaa zaidun thumma amrun kibra akwana ngatu himbe hologa ko kempolali
yotini nabillahi isa alla la wuri kata kamunga akan kente hara ma nyogo aw kamundi honuti aywa anne kamundi aw kampati haqqe bedi wona hokko awre konina ngamurugini ka amurni kara awre na nyagalini na ndango kisini yahudianu ko toranga anta to ko yire munyege mi angora kamundi parce que ote qaida andi mi nyimmu benu alla gadi yamare te kahir nungo jangenga alla ra kun tanga kahirinti kalli nga himbe ga may yamare te kenga arawnya kun sabu ngorno kahir nundi koy zakariya komi yahya no kundi me ken qaida alla da awurgi ata da kare himbe nuga tokki da ambate kebe ngukun alla yahudiya nun kam himbe nuga buda ambate nan kafira in tanyoro ni abada la gara aso men yininga to da himbe nuga tokki da bate alla farenga worni ko tabe arani kun kutenta tanna da sire baka himbe gawdo isa yime me digan kanen bate kamin jatu sine nya wido me na anta wugina baka na to kamu tummi ado tankarage kata kamu nagati ado tampile udiga am ko ken no ni himbe ge do me na Allah fare ngorni ko dabe arani nyen kama krece be ga wodo isa diga kanen yime batte khutwa tandonga anta tanagate baka tanjige do wadi hakka be go tanjige kama am bakaran take awdo kuni amma ni chrétien kunu Allah fare ngari bani asuni me Allah gara isa wurgi itakandi sikoi bani nti Allah nyodi Allah yimani odi asegera kamundi parce que akura koni nandi isa makara kinga khura himbenu da kunyi me hayga takandi sikoi ke kundi Allah yimani asege adiga kamundi wotni kenda kun ko ta al yahubiya bani nti Allah re menyani Allah yimehe Allah ri re mengu tukatiya kin ko na kun kri an-nasturiya bani nti Allah ko menyani Allah farenyani ida Allah muruti wa kalli Allah ra wurugi katiya Allah ga natto kidambate kun Allah kamundi ko kenya ni ke jamai balle ke siko be hage kuni himbe ni megati ima isa kari ima siti kura qoro ni mi goti Allah yimiani ko wati ayi Allah re menyani min ga togoro tunwa kundi amakin koda Allah ko menyani Allah harenyani ara kisindi toro ndanu ke jama kwani islami nunga jamano ku hilira me demiya iwi torono iwi kalli iwi bonondini kebirenga kinya sawoni ndi Allah farenga worni wati be kendani ikutenta tanada sere bakari bismillah adi amma yemmu benu kunga kafra gudi isai ngi Allah kun yangan qatana ken qotoqotinni